Wychili. Yr cliriad o'n ta. O, Darren Thomas tynnu lygad oddi ar y bel o'n ta. Dyma ffwmpa Mwandwe. Cyfle mae'r ergyd Mwandwe. Fymryn heibio'r nod. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Yn disgyn i'r ymwelwyr. Ffwmpa Mwandwe. Bell yn gael. Davies. Mae Donahue wedi parhau heirediad y fan hyn. Mae Gwion Dafydd yn y canol. Mae Sean Bradley ar gael hefyd. Donahue yn sgwar at Danny Gossett. Gossett gisio i gosod i am yr ergyd. I gefn y rwyd. Danny Gossett. Wel, mi dwyllodd o Andrew Wycherley yn llwyr. Ond mi oedd y golwr yn syfrdan ar ei linell. Henry Cowens. Ar gig gornel un ddofn y tro hwn at Shane Sutton. Arbediad gan Lewis Webb. Honna gan Sutton ar ei ffordd i'r gornel isa. Lewis Webb yn taflud i hun i ildio'r gig gornel. Matty Jones yr eilydd. Ar gig rydd, mi gymodd i wiriad. Mae'n tasgu allan a George Hughes o arbediad o'r safon uchau un gan Lewis Webb. Yr ergyd gan George Hughes, mi gymodd i wiriad oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon am arbediad. Donahue, yr edrychiad y bel i gyfeiriad Zach Clark, mond at dalcen Shane Sutton, yr ibeniad o ddim yn un da. Mae'n tasgu troedd at Zach Clark, oedd Clark yn cam sefyll. O, mae yna drafodaeth yn mynd i fod fan hyn rhwng Martin Roberts a Richard Wright. Mae'r lliman yn cael ei chodi. Da gymodd i gyffyrddiad oddi ar un o chwaraewyr y Drenewydd. Wel, drama yma ar yr ofal. Dyma Gossett at y Louis Lloyd. Wan yn yr ochr bella i Zach Clark ar ergyd! Ar arbediad gan Wycherley. Wel, hwnna'n un dda. I nadu Zach Clark. Owen. Na'r tafliad. Disgyn i Clark yn ceisio i Gossett. Bron yn ail i Danny Gossett. I sicrhau y triphwynt mor agos. Sears. Mae'n Robbie Evans. Evans yr eilydd. Evans yr ergyd. A mi oedd angen yr arbediad gan Webb. Oedd hwnna mynd i mewn ar ei bostyn gosa. A dyna'r agosa mae'r Drenewydd wedi dod yn yr ail hanner. Fish ar ôl penwythnos dwytha, mi oedd angen hwnna? Oedd yn perfformiad lot gwell mo, jyst yr disappoint yma, mwy na byd heddiw. Nathon ni sbio nôl, nathon ni dysgu ono fo. A wedyn na chwarae teg a codi'r hogia am roed y perfformiad a cael y bilgoedd. A mae hynna'n codi chi'r pedwerydd safle? Ynddi. Wel, fan'na da ni eisiau bod. O'n ni'n gobeithio sa Connors Key neu ffafri ni heno. Ond doedd o ddim i fod. Ond allan ni mond concentrate ar ni yn hynna na cymryd gêm fel ma nhw. Wedyn trio cael 3 points bob wsos lle. Scott, your reaction after that? It was a decent enough game. I thought we were a lot better than we were last weekend. We asked for a reaction in terms of getting closer, being more dominant in terms of second balls, picking things up, and going to attack the opposition and trying to create. So I've got nothing sort of negative to say on that front. Just didn't create enough, and we didn't take care of it enough in the final third to cause them enough problems. I don't want to remind you, 8 defeats on the bounce. You just can't win the game, buy a win at the moment. No, and it's difficult. It's one where we would like it to go off someone's backside or an own goal, or we get a penalty decision, or just something to turn a tide a little bit. I said, look, it will come. You keep working hard. You know, the lads' attitude, training, and obviously again tonight, can't ask any more. We just need to be a little bit better, a little more thought, and the quality. Sometimes I think we rush things. I think we put balls into the box, and is there really the option there? So I can't fault effort and determination and drive and willingness. We just need to have that killer instinct and just be overall more thoughtful. Yr aim ydi i trio gael y trydydd na, gan obeithio wedyn bod gyntaf na i o'n curo'r Welsh Cup, a wedyn mae'n automatic yn trydydd lle. Ond chwarae teg, baw yn mynd yn dda ar y funud, so wrach fydd yn anodd taw nhw, ond wedyn, da chi'n edrych am y play-off na, trio gael yr home draw, gorffa'r mor uchel, da chi'n gallu. Sut deimlad o sef y Cofies i Ewrop?
Dwi'n trio byd yn mewn dan o gormod, achos mae rhaid i fod yn realistig, mae yna lot o dim a da yna fo. Ond dyna di'r breuddwyd, dyna dwi isio, dyna da ni'n drio wneud fel clwb a'r chwaraewyr, dyna di'r aim llys, so ia, gwneud gyda'r breuddwydio.